Tyrone Marshall. Remember, he was a forward in college. Passes it off. Johnson dances around Barbette, tucks it into the net, and the National Stadium erupts. Marshall to Johnson. Can you believe it? Jamaica 2, Uruguay nothing in the 82nd minute. So Jermaine Johnson came in about 10 minutes ago, scoring the goal, but I think the man who made the play was Tyrone Marshall, former FIU and Miami. Watch it. He fakes the shot and he makes the pass. And as Melo and Lima come out. First mistake by Melo all day as he bit on Marshall's fake. No era para tanto. El tiro libre, viene el centro del segundo palo y el empate 3 minutos después del gol de El Salvador, de otro que lo festeja como nunca, Dion Burton, autor de goles importantes de que fue convocado a la selección, aprovechó el error otra vez de un arquero, Raúl García, que no dio ni el paso adelante correctamente ni el paso atrás tampoco. Se quedó a mitad de camino y pagó un caro tributo. You keep those arms down. You don't want that ball to inadvertently hit you. Damani Ralph scores! Make that Ian Goodison. Four-post header. This place has erupted. You see this ball come in, it gets right over that first man. Goodison does a great job of getting to it first. That's good communication, but you gotta like. So far they're organized. You like what Jamaica's doing. Watch out here, chance for Jamaica. Miola off his line. Jamaica goes up. And what a finish by Tiafoe Bennett, the 19-year-old. You talk about a release, and look at the run. Great run, perfect timing, in behind the ball, good touch. He just, look at that, beat Tony Miola. Bennett puts in the back of it in the 4th minute, but it was all about the timing, and look at the reaction. El centro que viene, cuidado, la posibilidad para el segundo la tiene Jamaica, si la hace bien puede ser, viene el disparo, ¡gol! Esta pelota cruzada y el aguante de espalda al arco de muy buena factura de Gray para que apareciera con total tranquilidad Fisher. Decidí colocarse para disparar. ¡Tiro! Y este contragolpe ahora de Jamaica con Hall. Lo esperaba Sanabria. Le daba el espacio y le regalaba al flanco. Salía mal el arquero. Y un golazo para Hall, que era el 2-1. Mire. Y que ponía a Jamaica en el umbral mismo de la Copa del Mundo. Una jugada toda de Paul Hall, robó un balón que parecía que se iba afuera. Se cruzó toda la cancha ante la pasividad y el estatismo de los jugadores de El Salvador, que parecían rezo el ritmo en el segundo tiempo. Y está el gran ausente, estimulando, alentando, empujando. United States, however, starting to get pinched and now stripped in their own end. A little hook from Beckerman. Looks like they are leaving Nosworthy and Matiapa back, but with Johnson and Shelton, there's men there. Blasted through, and it skips under Howard for the equalizer. It didn't sneak under the wall, it pounded a hole through it. Suficiente, una falla en la defensiva. Primero Duilio Davino, que se entrega en el cuerpo con el choque, después un resbalón de Alberto García Aspe y un golazo de Walter Boyd para cortar. Again, he's already scored one. Oh, he's in his second! That's an even better goal!
now switch to the left. Darren Powell, Marshall. Powell looking for a return. Barry Hales got himself hurt. And now Marshall! Oh, that's a beautiful goal! In the back of the net! Darren Marshall scores a peach of a goal! And the Reggae Boys take the lead in the National Stadium. What a superb goal by Tyrone Marshall! His London Risers on! What a goal! What a brilliant goal! سبتمبر القادم هذه كرة من جديد جامايكية خطيرة أمام المرمى إنها في المرمى هي في المرمى لمنتخب جامايكا يعني المنتخب المصري سجل وبعد ذلك تلقى الأهداف هذا اللي شفناه في آخر يعني على الأقل مباراتين مباراة تشيلي ومباراة جامايكا الحالية هدف هي كانت خطيرة من البداية أوستن يسجل شوف الانطلاقة شوف التمريرة من وين يعني الخطر اللي كان من علي غزال وبعد ذلك يعني الكرة اليسارية من جران هنا كان طبعا فقدان الكرة هنا كانت المراوغة هنا كانت التسديدة وهنا الكرة التي سكت Universitaria Pumas frente a Cruz Azul y cuidado con Fuller el toque para el 10 que le pega. Qué zurdazo impresionante. Y dígame de la posición de Osvaldo, ¿a dónde? No sé si llega a desviarse. Aquí vamos a ver en Rafa Mar, que me parece que ligeramente, pero estaba muy adelante. Falta una barrera mal armada. Y luego venía el número 31 a los 31 minutos. Onandi Lowe, un zurdazo espectacular. Nada que hacer para Juan José Gómez. Y era el definitivo 1-0. Onandi Lowe. Egos perhaps playing a role on this one, but he does have a cannon shot and has scored from here. Did so last year. 10th minute, Lowe, blast, deflected, goal! He did it again! Jamaica has taken the lead, and Onandi Lowe will lead them. The 10th minute goal from about 35 yards out into the corner of the net past Munua. Well, Onandi Lowe, 45th match with the Jamaican national team. I don't think he really struck it perfectly, but he's so cool about it, like as if nothing happened. Munua couldn't get to it. He hooked it around the wall. Let's see, it's only two men right here, and it might have gone off the knee of somebody. I'm not sure. No, I think it just slid through. No. Munua gets wrong-footed, I think, getting back to the far post, and he didn't put enough men on the wall. Ricardo Garner, desde la esquina de la derecha, defienden 4 en la perspectiva que tenemos, ataca 1 que es Ian Goodison. El balón vuelve a cerrarse. Una copa espectacular la del primer tiro. Quiero
preparando su ataque. Lawrence has put it down. It's Lawrence, Binns, or Gordon from 20, call it 24 yards out. Lawrence! Come on, Lawrence has scored for Jamaica! The goal that might send Jamaica to their second straight final. And Mexico, stunning semi-final loss. La tiene Valencia, el toque por el medio para Vladan Bisevic. Por este sector sale el Zarco, pero la deja muy corta para Young. Atención al remate. ¡García, gol! Se lo comió el arquero de 35 metros, le pegó al palo del arquero que está ahí. What a goal by Johnson. Well worked move, and with the left foot bent it into the top corner. One of the great goals you'll see. Look at the bend of that. Lionel Messi would have been smiling at that. Johnson swerves it in. Now Yami could do nothing. Chance here from outside! Step overs and the strike. What a hit! Opening goal for Jamaica. The Reggae Boys take the lead in this third place match. Outstanding technique. Sweet, sweet strike. Bending away from Mosquera, could only stretch. Frantically grab at the air. Norteamericanas en otros países. A ver si aquí puede venir el disparo. ¡Nicholson! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol de Jamaica! Shamar Nicholson la prendió sabroso. Antonio from distance. Antonio with a blast from range to level it for Jamaica. Ronald Cerritos, la recuperación, eso no nos conviene, pelota abajo. Intenta Damani Ralph, siempre por la derecha, lo persigue Pacheco. Está llegando Jamaica, dos en el camino, cuidado que esta puede ser buena, pelota sobre el centro, el zurdazo. ¡Gol! Ya tenemos que aguantar el primer tanto de Jamaica, la afición de Jamaica que ha llegado al territorio de este clan. Y vamos a ver la imagen, entre medio de dos Prado y Alfredo Pacheco logra pasar y filtrarlas atrás. La facilidad que le dan al número 6 aquí de Vernon de darse vuelta, girar, buscar la zurra y mandar el disparo cruzado para batir al guardameta nacional Santos Noel Rivera en el primero. Otra vez la imagen, ahí está la jugada, apareció Ricardo y ahí está el toque.